ओंखाय आबो हायखैनो जों नायनायखाय नुगौ जे जों थानसाया बिदि सेलाय थानायाव बाहायनो बदल खुंसावो जों नायनायदिद' जों गुबुननि बसंनि बर' रक पलिटिकेल खायमानि ताइचिनि तिप्रासर पलिटिकेल खायमानि बाक्सा सिनि नेता रकनो सामा खानाव आं बखौ जों हंखे पुरखाव नेता जों हंखे राष्ट्रवादी नेता जों हंखे रिजनल पार्टी खाय फैनाय रक जराय फांसिनि रकनै जों जात्रेपद खानाव नि रेसपेक्ट खालायो खुलुमो नरक जातीयतावादी नो तुई चबा खलायका जातीयतावादी नो तुई दफा नो तुई हा नो तुई चबा खलायका नरक नानी खुलुमो याफारु बेलायखेनो खाव फान मानो फियाबा तामो गांकाय अजागा नुकमानि गांकाय आनि स्लाइदा तरि थांनो आनद लाई थांनो हन्तिनि जों कासेरेब लाइमां नोंबो बासावैमिया आंबो बासावैमिया एक कथाय जों केबो बासा लाइसे मालायलिया कक हंखाय आजागावसि बुनि बसंरक गांकाय ताम खलायलाय बुनि बसंरकनि पलिटिकल खायमानि गांकाय नों विरोधी पार्टी फा नोंथों नरक नायनि दिका हमके रुलिंग पार्टी बे विरोधी पार्टी नि बंनि एमएलए एमडीसीस मिनिस्टर रकनो नों नायनि दि मुंसासक थाइसासक गांकाय बरक बे बरक गाद्रि लायो बरक बे बरक मानजुलाय खिबिलायो कक खातरलाय खिबिलायो खरकसा बाय खरकसानो आमिं खि फबमा हायके फबलायो तांगि हिमालय नों रुलिंग पार्टी नि फानोंथों निनि अपोजिशन पार्टी नि फानोंथों बंनि बररकनि मुंसासक हामिया नुकजाखा गांकाय आबो बंनि दफानि न हामिया अंमा कलायु हनि बरक वान सुगै बरक आबो हायके बंनि हामिया न बंनि बसंनि बंनि दफानि हामिया न पॉलिटिकल न फातारो खिबिवै फबलायु फियाबा सिनि तिप्रा सरकनि गांकाय नों ताबुक आं बै बाक्सा एमएलए इन तंमानि नोंखे बाहायके मिनिस्टार थांका नन बाहायके आं मिनिस्टार नि सगै माननाय नायगेनाखौ आबोसि चक्रांत नों आं बै बाक्सा राजनीति खाय दंमनि नोंखाय अमुकनि प्रेसिडेंट नङि थांका अमुकनि सेक्रेटारि नङि थांका आनोखो अजागा सकलगि गलां थांका नन आं बाहायके अजागानि सकलगि मान नायगेनाखौ आबोसि चैलेंज दो चिन तिप्रासारनि चैलेंज गांकाय चिन तिप्रासानि पॉलिटिक्स आं मैक्सिमम न नायनायमनि मैक्सिमम बर रकनि न नायनायमनि बहायबा नन आं हायके डाउन खिगलै आं तोरी मानखा अनि चंग खांके साक न आं न प्रेसिडेंट बंग मानखा आं न चेयरमैन अंगी मानखा आं न कन्वेनर अंगी मानखा अनि जेफोर केव साक न संगो आफुरु साक न संगो जे आं पॉलिटिक्स आं राजनीति वो एकदम माने दखों सुका आं पॉलिटिशियन नि चंगो साक न आजागतै चंगचां करिखा आं पॉलिटिशियन आं राजनीति गोरों नि चंखा आजागावनो चिनि बररक गलगै फाइमानि कारण दिनै आं थासिं सामानि कक थानसा बुबाग्रानि बिसिंथि जों ताबुक थानसा अंगै चिनि गोबांमा सानमुं न जों सानै दङ आ सानमुं चिनि पार्मानेंट सल्यूशन नि बखाक थाङै दङ हिनबा ताबुक चिनि चिकन जे नांमनि आबनो हंगांखाय नों हाय आं हाय सिविल सोसाइटी नि बररक खलायथाय हाय दिबा ता जेबन केबनि थैनाङै दंखा चिनि ताखु रकि मुरासिं चिनि बुखुक अनिमा एडिजे प्रोडक्शन बररक बाहायनो बेलायखिनो साक्तरै नाय दङ थै कायसा बरकनि लांमनो नारगै मानु आबो हायके गोबांमा बररक उपकार खा नरक नायनायदि दिनै अम हाय थै नां दङ ए पॉजिटिव थै नां दङ बी पॉजिटिव थै नां दङ ओ पॉजिटिव नि थै नां दङ ए बी पॉजिटिव नि थै नां दङ आबो हायके थै गोबांमा नांलाय थानिबो जों बाय जों हामजाक लायमु किफिलि फायमानि बाय नों आं रिलाय दंलाय आं बाय थां बहायनो वाइनि रिउइखा तामखे कुबिकक जेटा आं ताबुक sak जरा काइतरनि हामारि बाय हॉस्पिटल लगो कले क्लाइजेखो ताब ता क्लाइथिं हनिन जंगो आं इंजेक्शन रग दिजंना आं मारखैनु किरु तांगि हिमाला आं चराइनि सिमि होमियोपैथी नि बिथि चावो ताबुक बहायना आं होमियोपैथी नि बिथि नो चावि दंखो एकदम यक सुगलिया दाक्तिमा हामनानि जात गांगा सिमसि एलोपैथी बिथि कलसा कलनि रक जरावाबो यक सुगियांखै मासाव हायाखै आगिनि सिमि आं होमियोपैथी चावि फेमाने आं ताबु होमियोपैथी बिथि नो चावि दंखो जरा काइसावो होमियोपैथी नि ट्रेनिंग रक बां रि फेमानिबा होमियोपैथी बाय एलोपैथी नि मूल्य नबो माने तफात न बां किसी से हापानो हम सुक्सा हापानो बुजिउइ मानखा ताबुक तिनियाव जागाव बाहायनो होमियोपैथी नां ट्रेनिंग रिथिनिवो गोबांमा सोलोंथाय आं सोलोंखा चिनि बररक एक्चुअली चिनि बररक नांखाय होमियोपैथी न आसक हामजाक थाया एलोपैथी हामजागो आबो बिथि इंथों
एबा राजनीति नेता तरनानै थांतानिबो उंथों एबा जेस्सा संगठन कतर उंनानै थांतानिबो उंथों एलुपेथि हाय दाक्ति एक्शन मानना मुजुंगु तो एलुपेथि बिथि दाक्ति न हामरनाय न फियाबा निनि अबसाकनि बडिनि रुकन फातार नरुइ रहय माया ताबो नों बखरक बेलेकेनो साका नों एलुपेथि बिथि कलसा साका नन बखरक सामानि हामरिरिनाय फिया अब बखरक सामानि आबोनि साइड इफेक्ट तलाङै नन बहक सामानि जागाफन खिगलाइरिनाय बहक सामानि बिथि तेसेसा सौदी नन बहक सामानि हामरिरिनाय आबोन परनिनि बिसमा कियरमान जागाफन तलाङै थांनाय आबो हाके अबसाक काइसावनो अब बडी काइसावनो निनि रुकन अरनि अर के नरितन इरिनाय फियाबा अबसाकनि नंखरि थांगिया आबो हाइखैनो सिनि तिप्रासा लिडार रक बा सिनि तिप्रासा नेता रकनि थानिओ बाक्सा बाक्सा जागाओ जों जतन नायनि दो एलोपेथिक बिथि हाय नों दंबायखा एलोपेथिक बिथि चावि दाक्ति एक्शन माना मुसुंगु दाक्ति प्रेसिडेंट नंना मुसुंगु दाक्ति पार्टी संगठननि प्रेसिडेंट नंनानि मुसुंगु संगठन कटाल खुलक लायो हमुक पार्टीफु तामुक पार्टीफु अ पार्टी थुमुई प्रेसिडेंट बै जनरल सेक्रेटारि न आसुग्रिनानि गाय मंच दुइकानि सिक सनामी आसुग्रि फानो आसुग्रि बै कुल मांगलाक आसुकि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बांगुसिनि दफाव आमबगे हा दफा नि वाइसे बइनो खाकला बुई वासे बइनो हा ताइ दफा जत्त पॉलिटिकल पार्टी चिन तिप्रासा नंखति जतन हा बाय दफान बै कक्सो जतन हा बाय दफानि बगै जतन हा बाय दफा उलंग गाय जेफुरु पोस्ट पोजिशन सौइका चेयर का मासुक थैमाखा अ हाबाय दफा पूरा रफा दफा आंनि पायो ओंके हाताय दफानि मुं सासालायै जों सभा खलायो पार्टी खलायो राजनीति खलायो फियाबा जागा गोरोंसाव सौइका आंखाय अबदा नाय बर तंनाय बर जानाय साइमि आंनि थां नुगु बाक्सा ताबुक चिनि थासिंग आं सामानि कक थानचा एक्चुअली अ तिप्रा मथा फाइमानिसि जराव सिमिनो थानचा खावो हाया अबनि सिगां बहायनो थानचा जों नुगजा मुया जानाय चाखै जानाय थानचा अंदे नै नखलायखाबले हाया दिबा टीएनबी टीयूजेस आईपीएफ टी मिलिलायै जों अमहायके तै जानि जा तंलायलिया थानचां लायसिनै हिनि मुया जानाय चाखै जानाय थानचां लायै आईएनपीटी हिनि सनाम लायखा आव चबा खलायलायखा सरकारबो एमएलए खरचा खगनि हाबका जवाबो खलायलायखा मुंको थानचानि फानबाय सीट ते काइथाम रक बारि रितुबो लायखा सिनि सानमुंरक गोबां मानो मोटामोटी एचिव खलायखा हिनपानो सिनि लीडरशिप तामो माले याक्सु सनाम नमुसुंया याक्सु आजागावो मुस्किल उंलायो आं तिनि बुमुं साना थांलिया खरकसा लिडार आनो कक सामानि दङ आं बिनि ककनो नाबो नांजाखा दो एमनेखे नाबो नांजाखा फिया आं बुल खाया नै आं साकनो दाबुबो बखा दं तगै दं खरकसा लिडार काहाम न एकदम लिडार काहाम बानो सालजा सामानि दं जेफुरु सारा त्रिपुराओ बाचिनि लंतराय बेली बाचिनि दलाई डिस्ट्रिक्टो बुबाग्रानि बिसिंतै थानचानि खरां पिरि दंफुरु लिडारशिप बो बरक खूब कम बरकनो निहिन तु फानो फाइनानि नाइया बाक्सा र किरिजाबु फाइनानि नाइया अंकोनो नाइया आजरो आनो खरकसा खूब एक्सपीरियंस होल्डर लिडार कुसुक बेरेमनि लिडार न बानो सामानि दङ परितोष मनाय नों जतनो लिडार सनामना ताथानि इनि सवानो नों जतनो लिडार सनामना ताथानि नों ताबुक जे खाइ दङ अबनो काहाम जतनो निनि ननो समर्थन खलाइनि सि सनामदि निनि समर्थक सि सनामदि लिडारशिप ता दुबदि नि बानो काइसा कक सामानि दं गां तामुंगु इनसंगा नोंआबो उलो बुजिनाय इनसौ नों ननो सापुट खलाइनाय बरक मां सनाम गांगाखै नों लिडार तरनाय इनसौआन फियाबा नों खातरि केबनो लिडारशिप तुबुखा निनि जागाव ननो सेगै ननो कासेर ब्लाइनानि फाइनाय इनसौ आं ताबुक रियलाइज खैनाय माने बिनि कक बो बुले बुलिया ठीक न बिनि कक ठीक न फियाबा बिनि कक ठीक खनपानो आं आ ठीक न फानो तेसे स्लाइ मुंतुबनानि मुजुंखा नै गुबै कक जेटा चिनि लंतराय बेलिउ बाहायनो गोबां मा बर रक आगिओ रिजनल पार्टी खलायका चिनि आंचलिक पार्टी खलायलायो हिनपानो चिनि अजागाव जों गोबां मा लिडार काहाम जों नुखा एक्चुअली चिनि दलाई डिस्ट्रिक्टनि गोबां मा नो लिडार काहाम जबा खलायथानिओ चिनि दं बरम गोनां सामाचरन त्रिपुरा संरक चिनि बरम गोनां
Bijoy Kumar Rangkhol songrok borok chini Dolai district ni hinpano chung nai ni khangkai borok ni yak chu ang manya gang thaching samani kok ano je khoroksa leader samani kok bongni bokhorgo tabuk bo abono tong khuje ang ani yak bai snamui leader snam kai bo ano kasrep nai chini dofawo abo bokhorgo habri borijak ang nije se ajago ang bukto buging kha bini kok ekdom srai no nang phaike ani thaniwo ang nije manjak khabo hai কয়েকজন বড় নাং yak toli ti samani borok nang jora buni bukukti rok bo sama khnaka tabuk bin tola tonglia tabukle जों bini bising ti phano post power mankha tabuk bono kasre bisi जों sakau ma kanai rok ni jak ang borno kunu hinya abo bong bokhorogo u je abo hai borok dawiri mani ani bokhorogo dajak ang sakable ekdom kaham leader sang bung sana thanglia ekdom kaham leadership ban bokhorogo dawiri mani phiabang abono abo hai ngi tongkhang kai chini borok sakau kanani belai kheno dai nang nai tini kubui kok jeta bubagra bai samung khlaimani yagulo chini Dolai district go chini Longtrai Valley o kebo samung tangra gia kirijaklai phaira gia mani jorabo nihinei ani nogon nihin tubui bini nogo thangai koyui kobogui kabangma borok no party ni post rika kebo central level kebo district level kebo block level kebo youth kebo mother songothono kebo ba TWF tabo kabangma borok post holder mani president chairman mani ajagawo aniya chini अवदान tongo बुबाग्रा उसको देने से अच्छा होगा उसको प्रेसिडेंट देने से अच्छा होगा उसको चेयरमैन देने से अच्छा होगा सालै जों अबाय के सनाम का फियाबा ताबुक उ जे आनो जे खरकसा लीडर सानाय बिनि कक नांगिनो दं ए ता आमाय बरक न बाक्सा जरावो गोबांमा पाब्लिक रक बासिनि सोसाइटी नि बरक जिन्दा परि दुस्न तुबदि बिन कक जों खाना मुसुं रक नि गांखाय आज आं सनामै रहमानि बरक ओइ बिन ताबुक पार्टी कुनो पोस्ट करिबन नि हिन्ना नांगिया बनता साहदि hene atkinai botong abuk ni ojora nugmani ngangkai ang thasinga abono sanani nai mani ang thansa oboni sikang bo ungkha INPT hini sanamka IPFT TUJS TNB jo tono sabai INPT sanamka sanam laimani yagulo jotono thansa ngai samung no tanglaikha phiaba sini nerumain sini otipra dofani uje phurungmung leadership ta tudik nono logir nei si sanam dik lai thaniwo ajagawo janija good khalai thiniwo afuru bahaino a thancha baikha thancha boro bai good khalai thiniwo bayu tini INPT hini snamka TUJS TNB IPFT ni snamui tu bulai thancha snamka hinpano je leadership phaika aw je sakango leadership khlai dongnaino bonono je সংগঠন ni जों barja bogui rijagu okay a barja bogui rimani jaga tamo khlaika je tabuk kogo angkebono samanya real kokrisau tabuk ang o INPT hini phaimani jagawo bokhogui kaithamno bokhogui tabuk INPT hini thancha phaimani jagawo ani bodolni leadership man gangakai o bodolni bororok good khanani chenglaikha sakno tomro mor majong dongka ei obo thancha hampano chini party ni si president chini party ni si GS angka ayang bahaino chini ani সংগঠননি borongno se maragri ganai ani সংগঠননি borokno si marak diganai hinai a jagani local public bai bok krungjak yada ba jotto level ni borok bai gadalai tongnai borokno barjaria oi ani সংগঠননি borokno se tisagrana ko jamai ador khlaigana hama haikei bono ador khlai tisa thaniwo সংগঠন purung ekdom practical kok tini thanchang phaimani jago IPFT tinjang ba an IPFT non se mati sagranai ani TUJS no se mati sagranai ani TNB ni borno se bodol no se mati sagranai hनै inglaite ani no sanamna thangtani ani no sanamna thangtani chini thancha bai thangka abo bai thangmani belai kosto khayei जों thanchani khorang no pihari tewaisa haino hai bubagrani bisingtei chini dofano thancha khlai thanibo ojaga kwbangma party no marching phaika NCT ingthang chini borongmanang minister tabu borongmanang ata Onimes de Bormani NCT ingthang chini INPT ingthang chini TSP ingthang obaike kwbangma bodolno sabai sukurubui tipra motha party sanam phaijak mani ojaga tabuk haino oruk turuk habui tongkha
आं जिनि बदलनो नरम रिनाने बगै कक साया जे जगाव नरमै दंखा आबोनो ठीक मा खलायलेन बगै आं ककनो साव ताबुक बाहायनो जों थानसा हिनै बुबाग्रानि बिसिंति बुबाग्रानो जों बरम लेरिलायो बुबाग्रा दागिमानो जों खानानाय हिनै बुबाग्रा जेफुरु बासन्दिवा फुरु हाँ बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ है हिनै बुबाग्रा जतनो लगिर लायो लेकिन बुबाग्रा जो बोलता है उसका उल्टा काम कर देता है तो बाहे के बुबाग्रा नो लगिर मा कलाइखेबा बाहे के बुबाग्रा नो हमजों मा कलाइखेबा बुबाग्रानि पजानो तुइ सुरुयावो बुबाग्रानो पजा सिटेबो बक्सिनो ओंखाय बाहायके आबो बुबाग्रानो हामजां मा कलाइखेबा आनि क्वेश्चन आजागावसि ताबुक बाहायनो गुबै कक एकदम स्राय कक तिनि अजागावो जतनो थानचा ताबुक ताइ करिखा और आइनपिटी ताइ करिखा और एनसिटी ताइ करिखा और टीएसपी हनी जतनो जानि जा बदल्न सकाक बाई बुबाग्रानि बिसिं तिसि मिसि थानचा तिप्रा मत हनी फायो हिनपानो अजगा ताबुकबो बिसिं अब खाहामिया तांदि गुबै ककनोस मासाव अब आनि आइनपिटी नि बरकसि मा संसाग्रानाय आनि टीएसपी नोसि मा संसाग्रानाय आनि एनसिटी नोसि मा संसाग्रानाय आनि बरकनोसि मा तुबुग्रानाय हनी आनि हिनलाय तुबुलाय थानिवो ताबु चिनि थानचा बेलायखेनो नरमै दंखा बाय थांका कक सायाको आं नरमै दंखा बेलै दंखा बाक्सा नेतारगान कक चाजै आंनि फानु मानु फियाबा ककनो चाजागि आंगै जलिमानि सलाय फाइदि ग्राउन्ड नंखौइ जों नायलायनो ग्राउन्ड नंखौइ नायलायो ब जागावो दै लुना नां ब जागा बुफां थैमुर मरं दंखा आ सामुं खलायलाय थनिवो निहिन्दी पुस नांगिया आं जेसा जागा फानु फायनाय जेसा जागा फानु दंगो कयेक दिनो आं बेराय नायखा कयेकटा एसेम्बली वो टीडब्ल्यूएफ मथा गरैखा बोरै रक नंखना नायबेलिया फिया नंखै थांयाको पार्टीनि नंखै थांयाको ताबुकबो बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रा साखाय सिमिनो थांसिनाय रखनि आसुगै दंगो वाइटिएफ जागावो वाइटिएफ नि फान बेलायखेनो उङै दंगो वाइटिएफ रक सामुंख्लाय दंगो जिनि युथ रक जिनि सिगला रक ताबु खानाङै सामुं ताङै दंखो फियाबा जों ग्रुपिजम खलायलाय दं थानिवो जिनि गोबां माय युथ रक बखाबाय दं ताब जागा एसेम्बली उनाव खबर नायनो दि जिनि जे साका तंनाय लिडार्स रकनि थानिवो आं रिक्वेस्ट खालायनाय नर खबर नादि जे सेंट्रल लेवल तंनाय रक बुबाग्रानि थानिवो आं खुलुमुं सानु खबर नाथों जागावो तामुन बागै इंखा मानले जिनि जत जागासे आं नांगौ गोबां मा जागा बाहायखा एक्चुअली बुबाग्रानि कक खनावैनो दंगो आंगा केबो प्रेसार रिया आंगा बुबाग्रानि जे नीति आबो बेलायखेनो सामुगो काहाम मो नांसुगै खामुसि बुबाग्रा जे वन मैन वन पोस्ट नि पुइलान सिमि जेरि माने आबो बेलायखेनो सामुं काहाम दंमानसि एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय रक बाहायनो तिनि ओ पार्टी ओ थांगै आसुक जनजल निया वै बरक एडमिनिस्ट्रेशन नि जे डेभलपमेन्ट नि सामुं निबो बखरक थेपावै सामुं तांनानि आबोनि चान्स मान खामु पियाव जगाव ताबुक नाय थिनो केबो आनि पार्टी नि बरक नि नेता नो आं खुशी खलायने बगै एक्चुअली पोस्ट बागलाय ताबुक ओ जगाव कम्पिटिशन चिंलाय दंलायसु बाक्सा के कम्पिटिशन नै दंखा बरक नि अभाब गरै तिनी कयेकटा एसेम्बली वो आंगुलो सावनो नांखै स्राय कयेकटा एसेम्बली वो बाहाय मनिटरिंग कमिटी नि चेयरमैन दिनानि नांखै साबनो रिना नांनाय अमुक फनानो सिरिना नांगरानाय बानि पार्टी नि बरक बा आगिनि सिमियानि कर्मी बनरी मारिग्रानाय साबनो तलांना नांनाय बननो मारिग्रानाय आंनो मा नांनाय ताबु आजागा थांका ताक जुनालो साबनो रिनाय आननो मारिगानाय बननो मारिगानाय नांखै चक्रान्त थंनाय नांखै जे तंनायनि बिनि हामिया सालायग्रानाय बनो हामिया सामलायग्रानाय पार्टी प्रेसिडेन्ट साबनो रिनाय आंनो नांनाय आननो रिनाय आननो मारिनाय आनि साका तंनाय बाहायनो अमुकनो मारिनाय एकटा बरो रकनो एकटा एसेम्बली वो एकजन बरकनो 5-6टा पोस्ट दिउइ दंखा बाकी बरक तंनाय रक तामु खलायनाय कर्ता तामु आसुगै तंनाय ना गान रचाबुइ आसुगै तंसिनाय ना हायनो लकाय बेरै तंसिनाय आबहाय अवस्था सलि दङ आं नायखा खेबो बिसिं बासां बेरै थाङै नायथेनिबो नुखा जे कयेकटा जागाव बोरै संगठन रक नंखना सिनायलिया आबन बगैसिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल लेवल नि लीडर्स रनो बां कयनाय नरक सादि आं नरकनो लगिरनाय गोबां मा जागाव बोरै संगठन नंखना नायलिया तांगि हिमाले तुइदुलनाय चाक्रा रकनि कयेकटा बुलनि कारणे बुखुगो खनाव जे टीडब्ल्यूएफ बा साका संगठन चे बरनो नांगियानि हिन्नानि कोन एकटा सिद्धांत नाना निंकै वाइटिएफ बा साका संगठन चे बरनो निहि एपन सुगु आमा हेरक डिनाय खलाय जाखा कयेकटा जागाव
Aboni bagai jaga jagao groupism khlailaithani obo ani team ni borok obo ani team ni borok please ani team ni team hini kari oro chini team bubagrani bisingti chini team hini wansugui samung tanglai khangka kai jagao teisa haino hai phaipinai haya kai meeting misil borok nongkhanan musungo bokha kari tutui baksa ngangkai mungsa sugda manno chin borok ba mannani hingangkai belekino musungu bule abon bagi bokha phaya tutui besak sotoni rok ma phayu bokha kai krikha o leadership no naye bokha krikha abon bagi nang maso misil meeting asu gurutto riyo misil meeting o leadership tongnai rok no himlai jasidi tabuk maximum chini neta sakai chaya kok kabangma koto neta jesa bodol ni panung tung MLA MDC stroke maximum no tabuk tamo contractor ni thani wo percentage nanani abo ni a percentage ni phasingo mangsi wa bonyo tabuk tension jaga negotiation sakai mosangya kok MLA stroke se baksa MLA rangjo to MLA kong se ya baksa MLA se tabuk contractor association khlai tongsu khobor manusung ba am hairo abo bini samungya bini elakao tongnai bini je samung tangnai rokni thanio barja beri ridi association ya samung development ni samung phaikai nang a samung no ani charai rok naithang naikoldi bor samung hamiang tong samung kaham khlai ridi samung kaham khlai ya ngang kai sengchini MLA no sanai abo si samung nanang abo haike si chini tiprasa area o development phainani sakai belai khana togia kokung abo 피해봐 사느니 저라난카 그방마 자가라고 abo haing development ni samung bahi kari tubu saimia jinis rairok jaga kosto mani tongo nini sat paui ti kelai tongkha emergency work bage khlainai nang minister naro khaprumai au jaga ngangkai ang masaudo ang bono bini pokhengi samani kokya chini borom nang minister Vikas Deborma bini thani wor bini tribal welfare department ni state ti ro hoya ui bini bobai kok salaimani yagulo ADC government and through te kok salaimani yagulo tribal welfare department ni kabangma fanno no bo ADC ti divert khlai ri emergency work chini ti prasa kabangma hostel logo bo repairing ni samung rok khlai ri kha phia aba hai jaga rogo bo sungnugu baksa rok thangi party ni bumung sawi agency rok thangi rang sannai sarai rok cost mani tongkha maya tongkha abo na hama kari nukha thanglai bodol thanglai ni bufurbar deputation lai tamung lai ni satre po chung nugui tong phiaba system sara samung khlai ke ingia abo hairok no chung local rok je tiprasa rok haino paisinai bisona deborma takhuk haino paiya nung ang chung sodino asisari mungo himbai phigang kai paiya tese sung thumui kipili tuwi mannai tabu bo jora tong khodu jora le laile thangsugia khusi jora le lai thangsugia ko liton deborma local neta rok asukke hamia au abo haino nugui tong sung aboni bagino kaham hamia basilai phiaba hamia ni khidana boya kaham nei kona boya sung personal attack khlai ya ui kaham hamia buji laino sung buskango himlai kyanga kai sini zora tabuk bo tongkhu sini o thanchano ro muinar gei sini je sanmung rok sini bubagra sini bagi tamu khlai tong je sini 125th amendment bill 224 rok sani tong imani baksa bor rok salayu je tamo tabuk sarkaro si khajak eklogisi tongo ngai dai tangi sannani nang rok ni salai abo haya sung borok bai alliance partner ungu hunpano bongni bai chini demand alada tongo bongni naharmung alada chini naharmung alada tangi male miliwoi sarkar khalainani gosika khalai thani wo chini sanmung borok ri nei hini sawi riang kheba suma khorang mati sanai no aboni bisingang mia Facebook live khainai hin seitini nu khachini borom nang takhuk okra Samir Deborma comrade Samir Deborma bo prainani post roko phai kok sapayu bonobang sanani musungo bo miani post kaisa sikya je tiprasa rok no thokai nei rok lasia rok bihia rok tiprasa no thokai suka bikonong ni tipralen bikonong ni greater tipralen tabuk biang kamai thangka ni sungmani borom nang comrade mahasoi nonang ok kaisa sanai nung jodino
जोंनो लासिया बिहिया तिप्रासा रखनि गांखाय आजागाव नोंबो खबजागराव एक नाम्बार कक नों खरकसा तिप्रासा थकायनाय रखगांखाय नों महा थकायनायनि बदल तंखौ फेमलकनाय हिंगांखाय नों महा तिप्रासानो फेमलगै सुकलुकनायनि बदल तंखौ तांगै हिंगांखाय अक गांतिनि किसा मा सासिनाय जों बचराय फांसेनि सिमि नुगै फायो सिव साइमानु जथेष्ट सिया जराव जों थकायजाखा फिया ताबुलो थकायजागनानि जरा लिया नौनि जराव न कमरेड समीर देव बर्मा नौनि जराव न चिनि तिप्रासा रखनो जत तनसलाय थक खुखा आबनर काहामके साइमानु बाहायके थक कुखा मानिले चिनि तिप्रासा रक जे जगाव आं शर्टकन साउनाबो गोबां साना थांखाय सालनि सालदाम साविबो सालाय बेगलागा इतिहास रक चिनि तिप्रासा रक एक समय त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तंलायजामानि आं आदरमनि कौरव सान थांलिया आबनो सबायै कमलपुर हाइजागाव महारानी हाइजागाव खवाइति खै खबुई आजागाव गणमुक्ति परिषद नै निपेन चक्रवर्ती खारी फैजाक कलकातानि खारी फैमानि जराव चिनि दशरथ देवबाई गोरोंलाय त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो सबाई त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो अंकनि थानिव कम्युनिस्ट रकनि थानि याफारि रुई चिनि तिप्रासा रकनि गणमुक्ति परिषदनि संसा जाखा संसा बैमानि यागुलो फातारहानि फाइ फाइनाय आबो किसा किसाके मानजुवाना आं अंगे जेफुरु फाइका पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशनि बररक फाइमानि जराव जेफुरु लामा कासुरुई अजागानि बररकनो yang yang बागनानि हिनि पुरु कुबुनि बसंनो आफुरु लामा कासुई गेरक गेरगुई काब्रिनाय रक साबुनि बदलबा विदेशी वितरण रहनानि हिनमानि जराव विदेशी वितरण मास मार होया नै लामाओ काबुई काबुई कासुइनार नै रक साबोबा कमरेड समीर देव बर्मा नंनि बदल न चिनि तिप्रासा रकनि मुकुमुनो कमरिनै साबोबा नंनि न चिनि राजा चिनि राज परिवारनि विरुद्ध तलाङै थांगै चिनि अजगाव बरम खलायु कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर नब रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि रवीन्द्र भवन हयते आरम्भ खै माने कुबुनि दफानि बसंनि बररकनि मुंगै नरक जे जागा थाय जे सलायरि माने साबुनि जरावबा नंनि जराव नबले माने सनामनाय सके तरलिया सनामजाकनाय सि तरसिउ माने क दिनि कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर जों जतनो बरम खलायु रेसपेक्ट खलायु तांगि माले विश्व कवि इंखा फियाबा अ विश्व कवि इंनानि सिगां विश्व कवि इंनानि बागै बनो सुबासु खलायनाय बनो अनुप्रेरित खलायनाय बनो सुबासु खलायनाय पुइलाय नाइट उपाधि रिउई तिसाउइ तुबुनाय साबो आबनो नरक चेरि जानायखा कमरेड महाशय चिनि तिप्रासा एरियाओ एडिसिनि रूल मुताबिक चलिरिया ओइ नरक उल्टा पुल्टा सामुं खलायनाय रक साबुनि जरावबा कमरेड महाशय नरक यादिबा चिनि एडिसी एरियाओ ब्लक तुबुई फायै ब्लक तुबु खाने आन्दोलन खाइरुई तंथरने रक साबोबा नंनि जराव दिबा कमरेड महाशय आं तिनि काइसा कक सावि खिनारि सुवानो नंगानि भिडियो नाइ दङ हंगांखाय निनि थानिव आं कक सानानि मुसुंग चिनि एडिसी एरियाओ नरकनि जरानि सिमिनि सिस्टेम खाइफैखाय तिनि एडिसी एरिया तेबो मजबुत ओंखामु एडिसीओ तामुनि बागै ब्लक तुबनानिबा एडिसी एरिया तांगै जों एसडीएम तुबनानिबा तांगै तुबनानि नो गुबुनि स्टेट थाङैनि दिचिन नर्थ ईस्ट नि बिसिङो न एडिसी बबायके सलि एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन खुमुलुं हेडक्वार्टर नि बर थांनाय सिनि जोनाल थांनाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल जोनाल नि बजाव थानाय सब जोनाल साबनो कंट्रोल खाइनाय बीसी नो कंट्रोल खाइनाय बीसी साबुनि सिनि एडिसी नि विलेज कमिटी सिनि एडिसी नि यादिबा फियाबा नर आबनो सिनि बररनि बखरको पंचायत नि दारिखा साबुनि बागै कमरेड महाशय आबो नरक बुनि दफा बाय बखरको दाजमा बागै तांगै हिंगाके बुनि बसंके 100 बছর उलनि ककनसे 100 बছर सिगां वानसु ताबुक निनि बिसिनो ताबुक फानो सिनि गोबांमा नेतारक गोबांमा सिनि कतर ताबर पुरखावा नेतारक ताबुक बो पंचायत अफिस लाइजाखु तांगै नरक बखरको दाखा कमरेड नरक बखरको दाखा सिनि तिप्रासा कामियाम चनि बररक न साविनि दि विलेज कमिटी थाना दा बीसीओ थाना दा के साइमाली बरक पंचायत ऑफिस थाना हिनि मा हनलाय पंचायत साबुनि पंचायत गांकाय स्टेट गवर्नमेंट नि होइते निनि म्युनिसिपालिटी नि जीपी फाइनाय ग्राम पंचायत साब कंट्रोल खाय ब्लॉक कंट्रोल खायो हायके बे म्युनिसिपालिटी खायो फियाबा चिनि एडिसी नं गांकाय चिनि एडिसी रूल बबा हायबा चिनि एडिसी नि रूल गांकाय चिनि एडिसी हेडक्वार्टर नि होइते फाइ
डिस्ट्रिक्ट जुनालो मा फैनाय जुनालनि साब जुनालो थांगा अंकासे साब जुनालनि होइतेसे निनि बिसिओ थांनाय बिसिनो कंट्रोल खालाय अंकाय आबो एक्जेक्ट सिनि जे एडिसिनि रूल मुताबिक सिनि थानियो स्राय स्राय फैनाय निनि वर्ल्ड बैंक नि फान्दा फाय निनि सेंट्रल नि फान्दा फाय निनि स्टेट नि फान्दा फाय आबो जों साइमिया फिया चिनि एडिसी एरिया वो सामुं खलायनानै इंके डेभलपमेन्ट सामुं खलायनानै इंगाखै एडिसी तैखैयै नों वर्ल्ड बैंक नि फान्ड पानंथों नों यांतिनो मारो हनाय यांतिनो र होवै निनि डिस्ट्रिक्ट लेवल तै जोनाल तै थाङै सब जोनाल तै थाङै निनि बिसिओ थांनानै कक तंमानि फिया बताबो एडिसी एरिया वो ब्लॉक रूरल डेभलपमेन्ट कता आरडी ब्लॉक जे हनी दाइर फेमनी ओ ब्लॉक दाइर फेमन ताम स्टेट गवर्नमेंट सीसी कैमरा थेपेरि मानसिबले ताबुक सब जोनाल तै बसुक सामुं चलिबा ब्लॉक तैमां से चलु बले गचिनी एडिसी एरिया ब्लॉक नि कुनो दरकार तंमान दिबा साइमिया नंनि नरक बेलायपुर खावा नेता कतरनि बागै द बुजुइ ब्लॉक न दाइर फेबेख्या ताबुक दावरी फेख्या तां खाइनेबा अबा किन चलिमा तंग ताबुक चिनी सब जोनाल एडिसी सब जोनाल गांके थाम्पै बुलाय थेप थाप ताबुक बुबाग्रानि बिसिं तै तिप्रा मता फाइमानि यागुलो से किसी जा फानो जुनाल सब जुनाल तै किसा मिसा सामुं मातांगु हाय के अबने आगे नंनि अ कमरेड नंनि आमलो गांके सब जुनाल अफिसो थांगा गांके यासे केबो केरामबो थंलायजाक केबो तास थंलायजाक केबो बुरि रक गांके ग्रुप दि रक गांके थुक नायलायजाकसि मांसिउ सब जुनाल तै ताम सामुं रहबार नर सब जुनाल तै कुनो सामुं करि वाइसे उइसु मोरा रादनि ट्रेनिंग वाइसे उइसु सिलाइ मेसिन नि ट्रेनिंग अंके वाइसे उइसु को 2-3 दिन से ट्रेनिंग रि ओइ तिप्रा सारक न पारानि खरनी बुमुंगरी रह का ट्रेनिंग रिखा माइ खपसा सारी रह का फाइमन दिन 400-500 रांगिया फरिका पाइख्या ड्यूटी सेस अब हाइके चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पन्त दुर्बल निमा थांका एडिसी कमरेड नंनि जरावो चिनि एडिसिनि एडमिनिस्ट्रेशन रक दुर्बल निमा थांका तांनि हिमालय जेसु कुबुक अफिसार पानंथों सामुं मा तांगियाके ब सिया बुक्का नंनि मा थांनाय सामुंसि मा तांलि यांगाके बाहायके बुकां yang सिनायबा नों जेसु दाकु बुकनै आ दा बै सामुं तांयाके दा जंखारसाय बुथा खायथांया दिबा एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन बुसुक दुर्बल चावि थांका नरक मकल बाय थां नुगै दंगो काइसे इंटरव्यू ना ओइ साकरि नानानि पन्तसे सिनि अफिसार रक नाकारदि सिनि अफिसार रक मुको जुचारि मालाय बेलिया तांनि हिमालय जागा जागाव सि नों ब्लॉक रिउजाक जत फान फाय ब्लॉक तिमांसे बिसिचिनि बिसिनो से ब्लॉक से कंट्रोल खाय दं ब्लॉक इंगे साबनि स्टेट नि ब्लॉक इंगे स्टेट गवर्नमेंट नि बिसि इंगे सिनि एडिसी नि फियाबा इंकरक बिसि रक निनि सब जुनाल जुनाल सि सिनि बायलिया बर ब्लॉक नो सि सिनिसु आंनि हिमालय चिनि कमरेड सं बुल खलायले मनि बागै आबनि बागै ताखुक कमरेड समीर देबबर्मा नां कक सानानि नायु नों तिप्रासारनो थकायु तिप्रासारनो बियां थांकाव मानथाय रखनि हिंगांकाय नैनि साकाव से पुइला कलाइग्राउ आकक 1995 सनो आनि बाबा बागि गणमुक्ति परिषद खाइफेमानि बाबानि ट्रांक सामु आं नायख्या 1995 सन रगो बुजेफुरु निर्वाचनी इस्तेहारिव आ इस्तेहार नुखा जे इनार लाइन पारमिट चालू मा खलायनै हिनिसिनि गणमुक्ति परिषदनि बररकनो दाबि खलायरि ओइ 1995 सननि निर्वाचनी इस्तेहार नुखा सीपीआईएम रक कग्रिमानि जे जोंनो सरकार तुबुकांकाय नरकनि इनार लाइन पारमिट चालू खलायरिनाय इनार लाइन पारमिट नि इस्युनो तयै नरक आजराव सरकार गठन खलायका 25 बछर 35 बछर सरकार र आसुगुइ दंखा नंनि कमरेड सं बिको इनार लाइन पारमिट रिदारिखा आ कक्सिस गां साकनो संग्रादि स्रापसा सिकु जों फाइमानि स्रापसा सिकु बुवाग्रा सामुं तां फाइमानि नों ताबु द बुवाग्रा न बिको हनि साइतं लासिया हनि साइतं बुवाग्रानि सामुं बुवाग्रा जथेष्ट खलायनो दं बुवाग्रानि बिसिंतै तिप्रामस्थानि बिसिंतै एडिसी गवर्नमेंट फायानि सिगां एडिसी गवर्नमेंट तै सामुं सिनुग्लिया जों सामुं कुबैकक जेटा तिनि खुमुलुंग किसा हहम ददम मानि बुवाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामथा सरकार गठन खाइमानि यागुलो सिनि खुमुलुंग व्यवसा बाणिज्य खलायनानि बागै बर रक्तैसा बुरुं खाकस मुइकि फिलि फाइबे फिगा ताइ आबनो गोबां कक आंगर दुलजाखा नेक्स्ट तेबो कक सालायनो फाइदि ताबु बजरा तंख जों रमै खावै नारगनानि हिंगाय ताबुक निनि आनि हनै सालायावै सिनि हनै सामुं तांलायखे हांखाय सिमिसि तिनि तेकेसां सिनि
comrade babunu te kaisa kok sanani musungo norok lasia da haida irei da hane lasina ninke norok ek number lasina ni nango sini tiprasa area no ADC area no jodino unnoti khlainani hinga development khlainani hingkai sini BC election ungnani nango ek number BC election ungyang hangkai elected member kri hingkai elected chairman kri hingkai 15 finance ni je rang no utilize khlaimaya abo jodino member chairman elected member chairman ni bisinti proposal diri ui sini jani area o samung khlairi hangkai FF sini rang bai chen kabang ma sini kami am sayo samung khlai thogu phiaba o BC election ungyani bagai block ni hoite state ni hoite sini BC level bisingo habai tamo samung khlai tongkha FF sini fan bo jaga use ngi tongkha saide manchi sini member chairman ro saide manchi tabuk BC election ungyani bagai BC election ungyani orang biango thangnaro hisab de nakha narok to tabuk birodhi party wa asukja BC election ungya koibot chorungkha BC election ni chairman vice chairman no kaisa batta mariu ni 500 ni upor BC o jodino batta 5000 ba 2000 keri khanga kai rang busuk phai or rang asuk din sabo bojaga use khai tongkha oboni kok norok sudes sungka tabung norok birodhi party o asugui tongoi norok botti prasa ngi tongoi comrade babu song norok botti prasa bele BC election khlair dichin tiprasa no unnoti khainam sungkhai nong ni bagi to tiprasa ya nong bagi to upojati গণমুক্তি পরিষদ ni hoite phaimani jatre porno sanam ka kokno barbar no masau tai hinchidi sungno upojati jonojati tribal ta hinchidi jeng tipra dofani borok o sinmung kaisa mangkhan jotesto BC election ni bagi nor andolon khede khlaigya nor birodhi party sinorok to jeng ruling party o tongai sini ruling party ni alliance partner no jeng jatkari uje BC election ma khlainai khlairi dihni jeng dabi tisau phia norok birodhi party tutui norok tiprasa ni hamkrai nong ni upojati ni hamkrai nai tutui tangi BC election ni bagi norok khorang tisaya BC election ngia mane no jeng panchayat BC ni kono kam koroi panchayat ni election ngi pai kha already panchayat election ngi pai kha time no কিন্তু ni BC election ngia na o BC no panchayat himang da o panchayat election ung thamane no da nor BC election lai thangka nei asugui tong laika sai miyang to bujiya actually karon chin boron bokhoro dawi rikha ADC ni BC no village committee no panchayat nei bokhoro dawi rikha tau chini kamiam se kabang borok no sini BC o thana ninga ke village committee office o thana ninga ke kebo BC office lai liya doktor panchayat office o thana nin chau comrade chong bokhoro dawiri mani bai haun bagai sejalai mani kokya phaidi solution ni kok si salai ma sawo solution o phaidi samung tanglai di norok jessa party fano khaidi sikang BC election khlari gadi jini tipra dofani man thaino man ri gadi ajaga onor yapiri thanta ka yapiri selai gadi ba habun porosi ar chung bai chung tabu abo ain pitin borok no se manai gira nai ani NCD ni borok no se manai gira nai ani TSP ni borok no se manai gira nai abo yako chini tiprasano manai gira nai hinai jottono khatori samungma khlainai abo hai ingaise jeng jottono thansani yapiri seui bubagra no logeri manikla nai tabu no jora kabama borok moral down ngi tongbai kha nung nang ya bonong khana ka nyong khoi thangtung bono nang ya bono bohiskar khaidi bono hai khaidi bon ko khna ke are nung bono bohiskar khai nung bono thangkai thangtung hani nga ke sabu bele nung tong nai sala sabai tong nai jotono no belai hambai jotono no sal kaham buskang ni salo haino hai kok salai piwano